ماتوی گرچنوف یه 6 سالی دگل هوالین خواه لگنده مایلا لدورا کیو خواه بخشانه با لشکر اوکراینی کار دکن او وان بازنان چه دکن و دفروشن دا گوهاری کاری لشکر اوکراینا بکن. ji bo ku em ser bikevin em bazina ji leşkerê Ukrayna re çê dikin û pare ji wan re didin ser hev. راسته مدوی هیجا زاروکه لی او دزاند کو شر چوایه او توایا مها آداره دگلدای گاخوه لجیر زمین ده دجیا دما هزین روسی گندیوان تو باران دکر. Am de dema topbaranê da li verê bûn gelek bitirs bû. Bomb û balafir li ser serê me difirên, me tankiyên Rûsî dîtin ku dihatine çûn. Как осколки мама û искала. parça gula ne weye yadî? И чув какие-то звуки вот бы. Ew ecêbî bû lê ne gelek bitirs bû. Ez li xwarê razabûm û bi dengê ketina hesinekî hişik ji xew rabûm. آنیا تراسیک جی دگل متوی خو بخشانه کار دکد پشتی کو روسی جی گندی در کتن او وگریا بوه سرکفتنا اوکراینای سرهمی تشتی ریا و در فتکه کو لمالا خود جی. Я рада, что мы... Ez keyfxweşim ku em harîkariya hêzên çekdar dikin û li mala xwe ne. Nel cihegedîne ku ez tiştekî jê nizanim. Ev çende min keyfxweş diket. آنیا دبیجه دما یکم جار محزرا چیکرنا وان بازنان کر هیویا me negelek mezin bû. Раз пришли до Me dest магазина. bi çêkirina bazinka kir bû hêzên çekdar. Carayekê me gelek firotin, pişra me zêdetir çêkirin. Di heftiya yekêm de van zarokan bay $1000 bazin firotin û ji wê rojê were berdewamin. Хто скільки дасть, хтось дає 20. Hindekan bîst herîf nazdane me hindekên dî jî 200. Kirina vî karî gelek giring e bû mij ber ku leşkerê me welatê me diparêzît û belkî bi vê harîkariyê em bikarîn jiyana kesekî rizgar bikin. Dayîk û babên van zarokan ev diravê tê te komkirin digehîne bereyên şerî. В нас при сільраді є волонтери. Me xwebex ji de encûmena gundî de hene ku cihê bariyê ne. Hindek cîranên me û zalamên gundî li enya şerin. Herçende ku xwendinê ji bo zarokan dest pê kiriye, lê wan plan hene xwendinê û vî karî bi hev re bikin. І продавати дальше. Here em ê wana bifroşin. Ukrayna dê bi serkevî? Min guman tune ye. Di vî temenê xwe yê biçûk de ew dê bo harîkariyê her tiştekî bike. Raporta Anna Kostitchenkov, Hêdîn Sindî, Dengê Amerîka.